بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال لك كبرات عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اگر خود تعالى حسكت افشفاد بحث أهمية العمر كين اف عمر خود تعالى دا منو تا 6 سال عن 40 سال عن 50 سال خود تعالى دي حساب القلب منو تايكت ودي قالك جارة رب العالمين هر وكي قازمات كت فلان دقيقة عن فلان ساعة عن فلان وقتي تلقى المنبوي تا چه اتصال و چه اویدی الگرمنه بو و ساعت ترکیبه بو و دقیقه ترکیبه بو فلان وقتی ترکیبه بو افش صالت چه براندن. اگه خود تعالی حس کتن دین دست بکیم حدیثه که پیغمبر خوشتیبی صلی الله علیه و سلم چت بیجد بیجتن تو روزا قیامت پنگا بکی نشی پاوه ایلا 4 بسیارش تنه نکرن. یکیشوان بسیاره اوه عن عمري فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن مالي من أين اكتسب وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. دو بسيار جوانا علاقات عمر منو تفهي بسيار وقتت البرامبري رب العالمين تراسي تو بينغا بكي نشي بابجي حتى 4 بسيار شتنه نكرن. اك بسيار جوانا أفيا تف عمره چابوران عمر خودت چدا صرف کرد من 6 سال داوونته 40 سال مداوونته 20 سال مداوونته تا چی کرد اوان 6 سالته چه تقریب کرد چه بو آخرت داخل کرد سیاره دوی سرشبابینیا میا جحیلینا خودت چه دا صرف کرد اكيد بقى عمري كسي مثلا عمري 6 سال عن 40 سال عن 50 سال بطاقته جحيله كنينه جحيله بقى 25 سال عن 30 سال شيانت وجلك وجلك بدرن شت ايك 6 7 سالي هر کسی که شما که هزار خوب گید 25 سالی مگلش یان هبون بگاوه هم نشین او چشتی ما برین گید که ما بگاوه پیچ نابه ابت ریاضه و ساعت کنه طاپانت شارازان دسای که عمری بو 30 سال ابی اعتزال خو کی رو بکر طاپانه نه بو 32 سال بو 33 سال خلاص طاقت جهله کی 25 سالینه بهشت تا اف جهلینه رب العالمین حق ده بسیارش تاکید تو ملک خود تعالی ایمانات خود تعالی تو چکری و عبادتی تف شبابینت چه دا صرف کرد گلکش ما شبابینی آخویا بوراندی و مزاین ما چی کریه بگیدین ما بو آخرت آخو چی کریه خود تعالی بی وقت یاسین خاری والعصر ان الانسان لفی خسر تشتاقی گلک مزنب خود تعالی پیسیم ناخد والفجر وليالي 10 والليل اذا يغشى والصبح اذا تنفس وان وقت خرق رب العالمين ياسين خارج تشتاقي گلک مهم هاي الدبرة از تجي اف وقتينا چند وقتی که خود تعالی بمنو تدانای هر چیزی که خود تعالی دانای وقتی که بودانای از تجي وقتی که بمنو تجي دانای از تجي ده دنیا بار کی مود چین اف نوجا خود تعالی پنج وقت دانای چنابتن تو بجا از نوجا خو فلان وقتی که روزی فلان وقتی از دیگر مثلا حج ده مثلا زبستانه چه حج نه نظامك خود تعالی دانك سروان وقتا و از تو جی بتن مهاج به چنده هبت بس از تو ده کنگی پشمانی بی وقتی بین سر دنیا چه بتن مهاجینینه وقتی رجا قیامت بسر مداتت او رجا صای گران و هر کش ما حساب ويتكنو
و توی محتاجی خیره که توی محتاجی ایک لحظه بیاسر به دنیا نفسه که رب العالمین داده تو بیجی سبحان الله بس بگو به فایده نکرد. پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث قدی داد بیجتن نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتك بارا بدر خلقي هاجينينا أوجي الصحة وفراغ. خد تعالى أف صحة داتا أف ساق لمية داتا شد بتن وقتها كي دهيتن توينا ساقط ونشي عبادتي. چند بقابت هنا نالين توانن رخي كي بالشلال قرتي نشتن كل سربيت خوب بقرت نبيجا كيفيت. خدو هر عم تصانافي نقالو كش كبرات عزيز. لنا ساقي بسرمدايت مرن سرمدايت أم دي محتاجي في وقتي بين أف وقتها متبورين إنش قصتا أم نظاني كأم تشتكين تشناكين هر وقت رأس مالك تاي هاي أف أمر تاي هر تاجرك تشتكي فاري خوي هر رأس مالوي رأس مال منو تاج عمري منو تاي أف صالت خدت على داينا منو تاي أف كم صالنا خلاص أزو تشتكي خد في فترة دانكين خلاص ما أخراتها خوش دست دا تشتكي جلك مازن البرسينج منو تاي أف دنيا دي تشيكي هندا منو تاي غمس صلاب سلم حديثة قاعد بيشتن بينش تشتاف كيا بري بينش تشتر تدابين شبابك قبل هرمك جحلينياته بري تو بير بي وصحتاته بري تو نخوش بي ونساق كفيان نفينا ووقت تو زنگين بري تو فقير بي وقت پاره دستته دا وقت کی چت بتن پاره نمینه نبیجا من هنده پاره فلان تا انت خود تعالى الارض تقول بان نساخ كتا لپیتا تا دو جاره هنجی دین کیلو لصرف کرد چند زنگین آمد بینی لگابل کردستان نساخ که آنتشتی کتی لپا هم چت خود فروتی معنى الفرع عمرتا جلك وجلك مهمترا ايش اي پاره تبدس خوبين لگاب هکر بیجن خودنا کد قره کشمر تا 10 خانیت هن 10 دکانت هن 10 دنیا کا پاره تا هی بیجن اف مروت اف بچیکا دمرد هکر تو هنده پاره بینی 5 دفتر بینی دوی ساخت کین چت بتن ساخت جبت هر خوش بیر وجنه که تام بس سری دخول فلبین تام در رحت ها بدن مرد باور بگد دوی پاره خرگی دوی دین کیجی بس دا چلو بچیکینه معنى عمرتا جلك مهم تراش أبد الدنيا أزو تقفى بمجيكين جلك مهم ترى عمر ملوتا كواز أزو توندا خطوستي نبو في الدنيا وبيديا فهذا تشتشتا ورب العالمين نابجتن والعصر إن الإنسان لفي خسر كوارة چند مليار ديفو هنا نعم وعملوا الصالحات أو دي فايدة قد أو بار أو شو لاقي باش كري الدنيا تو هر ديفو بيريتش يعني تتمري تتصات هزار خاني ديفو هلان دي چه فايدة تقدر بس دي حسابات زيادة بس ام بوچی حسابه همه تشتاد کین ام بوچی حسابه عمر خوناک بسیاره که همی گاواز از بتنه گلا جاترین مخارب و بسیاره از خود کم از بوچی از چت کم بو به دنیا از بوچ به بسیاره از محاسبه که دقیق گل خوناک مول گل عمر خوناک بوی ام بو به دنیا زیره کین سر نویجه پرکه ولویرا هلویرا همی بشب روش بو به دنیا کین و پارا جمع کین و فلان عمر منو ته چت مهاجرین حسابات الدنيا ده هر تشتي که برف پنجه بچو اغا نجاحت اینه توی خانه که آباد که مهندس دبیجتن فلان کس خانه تا پنجه صد خلاص بود معنی البته خانه برف دماغی که با تو دی رابی چه کردستان مهمی آبت بساره چون هنگم گینه ترکی هم هچ کوی گم گشتنه کردستانه یعنی منی بکاره که بوران همی تشد مع حسابات الدنيا في شيء قالك وقالت شارزين بس بو في عمري ما يجبير كذي رب العالمين سی 40 ساله داينا مرتا عن دي في حديث پیغمبري امته من 6 حتى هفته هكر عمري مرتا 30 سال بت دي في قياس هيك 6 سال استجيب جين ابني بقى عمري مرتا شو ما حسابك بده چند كريه قالك ايش مال فريد جاشنا تشلي وحفته 5 صاد عمري خويا بوراندي هم نزاده کنگی تیگه یعنی هر وقتی که امری فایده ناگه گلو کش کبرات عزیز تو بو چه ازراقو توان اف انذارت رب العالمین داینا منو تم ازراقو تداناک منو تا رجا قیامت چه جت نابتن تلاف داغما یا ربی مبزبرینا و هوار ولا قال تلت خبنی
خود تعالی گلک انذار دانه منوتا گلک اینانا پیشاود منوتا قرآن بوما فریکر اف عالم و بریتت مرت همید مرن تو ده مرید چیت اف دنیا ناته اشواری اف عمره من داتا رب العالمین حسابا بی عملیل گلتا کم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیزارن بوما هاتین و مقترسین و مرنا که های اشواری خوب وقتی جیرانم پرخم بات مرد نیزاره بوما 10 متر هر بتر بد منابد اف میت سپی سر منو ترا نیزارن بابتا و پسمامتا و کسو کارتا نیزارن تمرن پیشاوتا تو نشی چکی والله او عمر خود تعالی بوده دانایی بری تو به سر دنیا کاشه سالن آن 40 سالن فلان کس پر فلان کسی 40 سال دیجید 4 هیوا و 3 اسبوع و 2 ساعت و 2 دقیقه و ثانیه که هند اجزاء ثانیه که عالم خرج بده دکتر و بیت نشد لحظه که جانت خلاص اف دکتر علاجات که اب خود پیش دمرد بو چه مزری بو به عمری ناگین دل خوش کبرات عزیز همیشه تشت تدسر ما خوش بیر کری و آخرت خوش بیر کری دین خو قرآن خو حدیث و همیشه سراب دنیا خر سراب دنیا گلی خوش کبرات و دنیا چه سر می هی نظام چش به دنیا همی خوانت مبجه هاتن ما نبس گلک خوش کا دبینی دست وان سر ابراز و دعا برای خود کنی یا ربی اس رجا قیامت از دعوا کاری ما رجا قیامت ده حق خوش بچگم حسام ندام برای گل برای ناخبد سر قطعه که سر پارچه که عردی سر زویه که سر سیاره که سر دکانه که یا دنیا چه قیمت خویا برابری به چند امنده دل خوشه گودو ترین خوشه گودو سفت کینو سر في الدنيا چه تشتما چه قیمت هل دفع بالعالمين رب العالمين چه قیمت ده في الدنيا ده تمت پر پیشی چه قیمت نده في الدنيا اگر تمت پر پیشی قیمت قابل دفع رب العالمين نتلا که کافر فرای قابل في الدنيا ده پیغمبر صلی الله علیه و سلم چه خود في الدنيا تا بگهینی تو مروفه که غریبی و سرکه که دی چی خلاص اف دنیا نمالته تا 15 سال منو تر گندی بوراندن 10 سال 15 سال دوی که چند سال که دل بریجی بورین دی چی خلاص نیاته اف عرض دکان تو آباد کی اف خانی تو آباد کی اف خواتو دین خو هم چه خوش دست دی حتا تو خانی کی آباد کی نیته باش زان عرض نیته دکان ناته اگر وقت زغده و بری 500 600 ساله چند بیشتر نفت خانه منه، چند بیشتر نفت عرضه منه، چند بیشتر نفت خانه منه، چند سرابی چند لیکن. از تو مهوانی به دنیا دست، تمرو بگه غریبین به دنیا دست، معاش پاه فتن. چه که سستین به دنیا دی چه بسر فایده ناکتن گیل خوش کبرات عزیز. والله وقتی هم بینیم فایده مناکتن هم شنو پشیمان بینو کینه هوارو کینه گازی. انزار رب العالمین دانمونو تا هزار جار از تو کتی نپانگاو دی. یا ربی بس تیم خلاص که بنقله از دب ما باشترین کس. هی بگه ده روز جارا قد ما خوش بیر کرد. امام علی چه بیشتن بو به دنیا؟ یا دنیا سه طلاق هم تو بردای و زفران دنا تنینه. هر سه طلاق في الدنيا برده وهر أبوي كدي سردا بتون هالشيء من سردا بي مش علاقات التبنينة جارك إيشين كيك سر شكل الدنيا تتا دفع عيسى عليه السلام چند زيرو زينات بيجين كيفا جنك أف الدنيا على أساس عيسى بيشتتك چند نفر چند كاس تمار كرينا حطانك بيشتاس نشم عدد دوام بيجمير محطانك چند تمار كرين جالكن بیشتری وانا تو بردای آنتا کشتی نتا چلی گوتی همی منت کشتین اوید اسمار کریمو همی منت کشتین و نماینه ایسا چیز بیشتن نخوزی که توی کسی و هلاک بوی کسی اوی خونه که تا عبرات اف ظلامت همی تا کشتین و اوید مای بخوا عبراتش به چنده نواریه دنیا یعنی اوصا تو وقتی تا في دنیا کرد دل خدا دیتا کشت توش به دنیا ترنابی والله تصد دينار هابن صد باون هابن تمرتاح تري تصد هزار هابن تخانية كيف تمرتاح تري تدو هابن هندي تشتغل بتبتر ديري خود تعالى كذي أبي كوب كيا قاعدة باشو باشون شنو كيا فايدة وخيرك كده أبغى بتبري من نوتات شرازات بون أصحابي وتابعي والسلف الصالح ده أوجب خروج الدنيا كان أو تشان ده إمارات شيء كان حطانو كيا أثارت وان ما بان غمر جارك إسلام السر من سر حيسيل كي نشتي هو درشکری بود لشیوی تدا چو بخار
صاحبات نقول يا رسول الله بتقاطعك تشتاقي بيني بداين السر وتهين شد بيجن شو علاقة في الدنيا مالي ولي على الدنيا ما في الدنيا شو تشتا مجرد اس وكي ريفينجا كي ما حس ياري حس باقي البندارة كي سبارة بيناخو باقي مدة شو ما في الدنيا شو تشتا واساتي ما عمارة وقصرة وفصيلة وباقي هم نابجين هم هذا دست خوش دنيا خرج بكشون وكشنات بس بو آخرت شو الجنة بس دا بيتشا كي شعار بين ماهاش آخرت خوشي هبت جاري كي جنازك بر حسن بصري رات شد حسن بصري كي الولد بيشتت تشد بيجي بو خود أبي مريد هل تبيجي هكر في قابة بساق بتنو هر سر بيت شنده بتوا برينو كا هي قلت يا إمام أو شاب زبرة دوا ودي بس باشي شولت باش كه يقولي باتويش ده ساخي وتنامر يتبو شو بكونا باشي نايتو بكونا بزمان هجي بيجمع خوش كبرات قام يشتغل ساخي نشتغل بالعضب سر مدانات يا كاس نشد بيجتن أس يشتغل جحيلم باشي نينا بتشتغل شد بتن كان ثانية كجانا منو ده ما كان ساعات قد ما كان روجا قد ما تنظاني نقول يا بيلا بيراتي عن فلان عن بيفان كان بيرا مرت مرن حتى كان جحيل مرن حتى بيرا مرت هر کسی کش مبلا کسو کارت خوب بیت پیشابت خوب پیش میرد چند جهلت مالاوی دانه و چند پیرمرد مالاوی دانه بشن 10 عائله 20 عائله احتمالا حساب کن که پیرا جنگ آن پیرمرد ما یا نه بارا بتر جهلت مره کس نابده هفته 8 سال دبینی صدایک صد مالا اگه دو نفر تذهب كرم بينو سلف الصالح يبالي منو تا كاتشاد بالدنيا تجهشتن وشابو بالدنيا تكير عمر كوري عبد العزيز يتبيجتن شاف وروش يشول تدات كين تجيت وان دا شول كي شاف وروش يشتات خون شاف وروش وكي حسن بصري بيشتن تو چند روجا كي بيك هاتي هر روجا كاشتا چت پارچه كاشتا ود هر روجا كاشتا چت پارچه كاشتا ود بتون حتى تو خلاص بي او روجا خود تعالى تداي عمرتا برف كيماتي بيت او روجا تايت شنو ساعات تايت شنو تواجه خلاص وقت كي روجا تبد ماهي كين وقت تصال تبد ماهي كين تطاري دا بالساري دا بالباخيري دا بالدس دكتورا بالمالا بالسر من بري بكيف قات توقيتات تمام بو عمري خود تعالى بتداني خلاص دي كافي حسن بصري تبيجتن سي نوعتين سي روجتين اكشوانا أما الأمس فقد ذهب دهي مثلا شو هندي قيري وهوار ونغلين أبواج بيجي أو رش نازف الدفع خلاص دي شو نازف الدفع والصباحي تنا نفر الصباحي تبيجي أزي خجرم حتى الصباحي عند الصباحي هو كما تشدتن تنجي يا الصباحي وكانجي تنفر هذا الرجال أمريكا بخد تشتاقي واجد بجمع خوش كبرات خب بل كيام نفرت في الرجال جيكين سبيدت نظاني دقيقة نيفران دقيقة باري أم نفرت في لحظين في نفسين يدفي دقيقين جنيه دقيقة قدي نفسك تشو نهد تشتهي دمارك راسي هذا تشتهي نزاد تشمير أف ملكة وأف رئيسة وأف زنجينة بيشاد ميت مرت تشجته باروان تشجع أنت فحماد بن سلمة بتاعك بيجني تود الصباحي مري صباحي ده مري عن ساعات قادي ده مري تشتاق نوزي ده تربية يعني أبان أخفناك مري بتوصل نتشتاق بسيط أمام سرنا بخينين وقفناك وخلاص تود إزرا خد ده كي بيشت من ملك الموت اللي برا راسه تود ساعات قادي مري وتوي ساعات ده قوم تشتاق نازي ده تربية يعني إيش معنى يعني كم مجال تدانه هلا يكو أو خيرك تدابته نبيجي تيجي بجماعة خد درسن ورده بيه قرآن درسته 24 ساعة أزماني بذكر خود تعالى درس يعني تشتى ديني نزيد در بيجد مرد نمرد هم عنده خلاص هيك بيجنا منو تدي مريد تشكينا نكفي قابل ملك الموت هاد قلت ما هين دمرن ساعة قديش عمرته ما عمرته بدماغي كات صفحات ده بيجد هادينو دتشين أن صباحي هم ده تشكين ما تشهي يعني نبيجا درست داس بيجم يا ربي بانو بيجم درست بشما تشتكي دي بشما زكاة بشما روجية بشما صدقة بشما صلة الرحم بشما تش تشتكي منو تي درس منو داب شنو يقول بتهزار تلفون بردست منو تابن تلفون أخوش كم جردنا مازا كه
اول دوی ولگل نافتیم تلفن برای که من قصد گوتین تلفن حوالی بمزج استلم تلفن ها هب کم یه هب کم مال فلان کسی من خاری هزار مشکل منو تای افید بیشتن هکر بیشتن من ساعت اکادی دمیری ملک الموت یا حاضره من چه تشت دینی نزده در بکن ما چه هیا ما چه بو به دنیا ام عثمان بقلانی چت بیشته نخوشترین وقت من جیان آمده بو من او وقت اسخار نتکن هبا افمرو بون يعني بوچی نخوشترین وقت بو ده نيف ساعت خار نتکن تو نيف ساعت بيتن هر عبادتی بکد ذکر خود تعالی بکد نویجا بکد قرآن بخیند بوی نخوشترین وقت زادید خود بو منو تاجی خوشترین وقت هم زادید کن أبا تميم الداري بيجن رضي الله عنه نام ليلة لم يقم بتهجد الشبك بتني نفس تهجد ناكرا كاش ولا كان مشكلة شيء بتشوف اكشف تهجد ناكرا راب الصلاة كي سرك اكشف جنان بس خرك كرا عبادة عقوبة وشبك تهجد ناكرا أصل كد بأبا رمضان ما عندك تراويح كين إمام شافعي تذكر خد تعالى الشيرازي بتشبه خد كرا سيبش ایکیش وانا دا نویجا کرد و ایکیش وانا دا نوید و ایکیش وانا جی عبادت کرد قرآن خواندن اول بیشتر من حماد بن سلمة چجارا ندید که کرکنی آن هر وقت اگه تدید با آن مشغول حدیث نویسی آن قرآن خوان آن تسبیحات دان آن نوشت کرن وقت خصوصا تقسیم کردن جاره که مالک مدیرات شد اویدی یحیی بشت اود مرتن جنکاویت مرت بشته یا یحیی بوچی هم بوده جنکای کادین آینی تو بوچی بخوش جنکای کادین آینی شد بشته اگر اشیا و بعد نفسه خوشی طلاق دم لنفسه اف نفسه منت فرال دبکو بس تا عبادتی بمجی من دی انت وقت وانه کیم بود ترانت کرد وقت وان جلكي كيمبو يعني جبري حتى تشوفها في قفا بيصاد جرى قلت بس سبحان الله الحمد لله فلان يعني نواكي منو تابون وقت ما تشتو مهاجرين او روج وصالد ما يتشن هايفد ما يتشن او وقت وان جلكي مهم بده دقيق ده فانا جلك بود دقيق ده جلك آيات القرآن خينا داود الطاي تشتكر وقت الزاد خارناوي تشاوب شرب الفتيت خارنك تينا كرت ناف أبدية دا شتي زبروكي عن شتي وقتها بيجن تشتكي رون بس فرد كر بس نفسه بيتر بالخلاص دبشت عبادتي خبر دوام بيدسه بر شوات كر قلت حتى از ناني جيم واز بفركم از نزات چند آيات القرآن هزاكين يعني دي وقت نيلاني جيت كار دقيقة كچنده او دي دقيقة ده آيات القرآن خين تو دویک دقیقه دا 10 الحمد خی الحمد 120 آیات حرف هر حرفه که تو 10 خیر حساب کی 6000 خیر روزه ده بوده 24000 خیر بس اگه یکی بدها بده 700 و 700 هفته و 700 اون دقیقه دفعانه گلگ بو نفسک دفعانه گلگ نفسک وقتی وصلت بود کرا الا قبل سبحان الله الحمد لله نه کی مت مجیر بون صحبته و فانشتا خرايكا بزن أهل بحشت شتى پشیمان نبود إلا عمر بوران دی ذکر خود تعالی نکرد وقت وکی شیریه هکر تو وقت خو نکو جب عبادتی نکو او کجب تو نه او دیگه شیره دیتا قد که تو دی وقت تبتو دی چت قلت ناگرد افروجل تا نازفرت اگر دنیا خراب بد افروجاش تا چت نازفرت یاره که شونه دفعه که سلف الصالح گوتی هچ کمت تو مجیل کری گوتی چا گوتی این ناتن یعنی واس مجیل کرن يعني هين هزرا خود كن كوين هاد نفير اسم بجير في القرآن نخين وما عبادة خو نكن قلت نا إن خلتت كن شدف نشدف ورز كره خو عبادة خود كن نا كي ما ضربت فجأة صفحة عندك أفاك تنا بيضادت يكدي عبد القيد جاري قلت سيارة جي قلت كراست بيا قلت بوشي براستين قلت كاروجي براستين أقواشي از راست وتأكد ترشياي وقتي روجي براستين وقت من نشد از راست پاشل گل باخد حالا خوش مفاكه وقت من ترى من ناكه
شاد بشم از راست مشینی صحبت و فلان و بیوان تو دیشی روز راستینی وقت منه چل آن حسا سخت کرا وقت خو ام وقت خوی بچه بد بودیم محمد حسن بود از جاره که چون عرفه بری چند اگر جای عرفه خیفته تمساکرین دگه لعبا ماری برید کن بنوی خیفته و بستر که وقت زاری و ماری مگه بین چت کن شیخ خوشا دریجه و گرمه و امی وقت خود کشین عرف الحاجة تو رخت خوصات کجی وید بری منو تا وقت وان هکر وقت هات با کرین دا وقتش کرن ترانت کرد ابن قیم چت بجدن اضاعة الوقت اشد من الموت تو وقت خوش بیر کی او دی کی بوتا گلک و گلک ماسترش مرنه بوچی مرنده چلتا گل وقت چلتا گل وقت تد خلاص عملي تد ما يمكن تدش رب العالمين آخرتي بود شيء بس تبمري بس بلاتش بالدنيا ببدا بالدنيا ما تشكي ما تاخو هي الدنيا تشتني قال خوش كبرات عزيز ما انت بابا واسطاندي شيخ الألباني تشكت بتنا جارك ورد درجه من شرخي چپه بعد قلت بوم برخه دي بوچي قلت مني كاتو شيء تشتيب كي آن قلت شيء بس بوچي سبب چه قلت وقتی از درگاه وقت از 5 خطوات چم حتی از گهم مکتب آخو اگه تو درگاه کیش بی رخی اما اکثر چمت مکتبه 5 خطوات از دیچم پروژه 5 جاره از درد که بند چمت جامعه اوه 25 خطوات چند اوه هیوین زا چند خطوات سال چند خطوات هر خطوات که بومی گله هر پینگاه کیش بیره حساب کرد امي تجي ورا بحال اصاب برا عاج كنت نادي بيجي بحشنا توقع كري جرنتي وكيش عصاد الصد از اهل بحشنا زحمات قال خوش كبرات عزيز اصحابي اكيد بيجتن از بس حج بالدنيا كي مش برتشتاقي مصنع من معملة خيرت من أزبو خيرات دار تشتاقي دي مش بالدنيا أنا بس مجرد أصحاج دنيا كم في سبيل أزبو عبادتي معملة من يا خيرات وكي كارجها ويا خيرات عبادتي وخيرات دار بس جبر هندي حج بالدنيا فضيل عيال شد بيجتن از قلق وتنياصم كار أسبوعي كانت كلمات بيجت اوان بعد ارك طبعا از زحمت سرات شم قالك انا شم ارك هذا قصر بس هر کی جوان هکر تو هزرا خود داب کی اسبوعی کی کابرک 7 روزا حساب که چند ساعت 168 ساعت بزانت چند آخفتن گوتینه اشتگی بسيطه از تو تشین بزانید 5 دقیقه هم چند آخفتن بیجین تم گینه کو غیبت او به ها بحث به ها هزار آخفتن بیجین و دفتر هزار مالافت کنو أفا أسبوع آخرت زانت كابينش أخفتن قدينا 10 قدينا 15 قدينا خلال 168 ساعات هذا زانت شد بدن قالك جارم تاخذين معاش فنين أخفتن نجمة بدا جهنم في غمس واسم من سرائك أخفتن حفته صالة عندك كنا أهل كنا جهنم ده حفته صالة كنا جهنم ده قالك خشكورة سرا أخفتن نكير شد بد أز أو أخفتن الجامعة جوا قلت بس من شو زربو نكيريه كيش ما جرنت يا بحشتها يا دام أما ما باخفين وغيبات وشوت بحث عالمي بكين پیغمبر صلی الله علیه و سلم إيش خرا شنا جهنم وما تامن منافقا أبد قارئ القرآن أبد بليون كامرو بان بيجاد چند تا نبی گاوی جپینا کشتنو دیشت جهنم چند تا بشاب روشن بيجاد که دیشت جهنم چند تا نه ما تو بيجي خلاص نزانی که انیتا منو تکشی هيك ديد بيجدن طلبه كي ابن حنيفه كوريوي مر كوريوي من تمرت عندي چكين كوريوي مر ناچو سرتازه جيرانه خو به تکلیف کرد گوتا جيرانه خو تو مراسم و شرطنا كوري من رابع از بشولم از درس از چمنده ابو حنيفه بس بلكي اختناكش مناچ كوريوي مر خلاص نازل ده الدنيا خربت يعني تشد شوف سيرو جبدان مويله وتازي وفلان وبيبانو واس في درسش حكم او ايوام دست کسی ند کردن امام نووي 45 ساله جاي بس بصدا كتاب الديف كهلان مؤلف الديف كهلان بيش نگر تو عمروي قياس کی
خوش وقت رجع خود دای حتی میری هر روز تقریبا صفحه کنه نیست انت وقتی وان اهتمامی دو وقتی خود گلی خوش کبرات عزیز يكيد عمار بن رجاء أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي 30 صالة أبي مرو بخارم دست خو نخاريه نشأ مجال نبويه بس نبسي قلت خوش كامل فاريد كرنا الدبل مدا مت نبسي وقت نينا أساس صادق قام خوش كاي فاريد كرنا الدبل ده أبي حديث نبسي يتشوى أزوتك شينا برام بريد برينا خال رجع قيامته بعشت معقولة يعني تشتاق تبكي تسري خدا من زحمتك نبري هم تشنا يجري هم تشم قلبانا برين مخار فردوسي ومقابلي فانا برين مخار اشتاكي جرك يجي جرا جري خوش كبرات عزيز أفا نهود كده لوا هنجي حالواني تشاو وحال ما يتشاو نشت المجال نينا خار نبخل يخار نت وكي عفلت كتو فرد كت مجال نينا عزت وقت ما يدبورت حلقة وراها وفلان وبيبان ودجار 6 ساعات درينا خار 20 ساعات درينا خار هم نزان كام بود شد كين وعزت وقت خود بورينم از ولا قوم جيل كم ولا رجع درجة ناتشت أب ساعات ناتشت أب شبه ناتشت هون فرصة جديد بس من دقيقة كي المجال هبت عبادتي بكم أبي كدي صفي تنجي صلاة مزقفت إك روجي نبي جايب جماعة ناج صفا أولي كا نبي هم يكرب الصفي يعني هم قبل صفا أولي كا بغد تنجي صلاة نبي جايب جماعة ناج توش صفا أولي كا ناج هزتو تشد كين أب جامعة خد أف نعمة خد تعالى القلمة كري بزارات أب صدا جامعة الفرق أسبوع آخر ما نيب ساعات درسه هاي 128 168 ساعة ما نيب ساعات درسه هاي أمي صاد في جدات قرين حتى منيب ساعات تينا بيره بيجي من نتاجر خد تعالى كين بيجي من نتاجر اللي قدرت كين وقتها تينا بيره وأخواتنا ماجي الفرق صاد إكس بخ نيبك دي بيجي والله استمد عياله مبكتابات والله ما بوزاق عياله كيفية كده برا عياله كنا هنا بير بلا زعجة كسرنا كده بلا المال كتابات كار كي بلا كتابات والله استم از فایده اینا که ماش بر فلان کسی تماش اما شهر مادام نوا بیره وصل جامعه خود تعالی 7000 ملائکت روجیت چنا بیت المعمور یه چنا حج هر بوسطه که ملائکت که سجده رب العالمین دیت آسمانه چه منت منو ته منت خود تعالی از بما بیره و في نعمتش كنا كم 106 ساعات توني ساعات ناشي في الجامعة والفيرا سطح جدا بيرنا بالعكس بتون ساعات أجي بري بوقت بيبي بتقدر درسش جامعة خرجت مهم تربط أنا عندك أختنا دي والله بس شو فايدة سيد أنا كمان بمتاخفة شو بورين دفنا شو بنو از بقى شو فايدة ناكن أبى ناخفتنا أبى نهجت برام بيكون بيجي أزيبو تتاخفم أزيبو بيتاخفم أفاقنا مجان ده تبي مسؤولي رجع قيامته نشين كارا بيشندي از تشتاكي كم أو تابع منا از خالتي كم أو تابع منا بلكي صباي تمري وأصوات مسر كلا ختاو وما بخطوبة كلا أو خالتي كشنيجة مهلاو أبى تشكي خسارة أنا خولي بتوارد ما تشوفون از بري تمرم هذا بري تمرتي دي بري مرت كي بري مرت أفان هي جتابت أم سر خوبي نداره برات عزيز درست أي وقت هم تو صد نوجال في جامعة في تو 1000 نوجال قرآن تخرج بخين شبه كده إن يا تبى خدت على نبى خدت على اشتقابل ناكد تو بتشي جهاد بيا كشتني خدت اشتقابل ناكد تو قرآن خين بالمكاه بريكا 5 مليون بربان بيجيب كي إن يا تبى درست أي بخدت على اشتقابل ناكد برا عزيز تتشمال خدر كيف إن يا تبى خدت نبت أزم فيري يا ربي هم دينا ناف مالاته فلان كاس بيجت قبل من أجمل شو لبينا وخرابه مش على أزدما ناف مالاته وأزدما مالاته وخد دعاء ورجع اشتدكم فلان مشكلة من هاي فلان فيديو معي يباش أنا في جامعة كذي تصادف شيء جامعة اللي باجري هر نبي هر كيش نبي يدخل جامعة كذي بكذا رجع شهر خدمة قرآن بكذا كيش ولا بده شاف الرابط صطني ركعاته بكذا كيش ولا بده تو چش مزانی کار شد کن تو چش رمضان زانی تو چش عبدالرزاق زانی تو چش عزادین زانی کی عمل کی دینه بلکه خیره قال دف من دفی اب چتا بحث سره بکره اوان هی جتابان بتن مجالك واش دنیا قابل ابد نشتن زادی خود بر عبادتی 5 سال نویج قال جماعت نچه ام اسبوع خرج 168 ساعات يبو في الدنيا شوت كينو أبديت كين نفس ساعات هم نشي بينا جانا بس هيك موجود باور نفيره ساعات هندا ساعات 6 سبيد دنا فير هاري كي 5 پانا دوار گرت
ولی تجینت بود و دنیا بود چند زیرا گیم بود باخرته از خوش مرو وقتی از پنج پان آدمی گاوه والله خوش مرو بس بودی به خود تعالی برات تو به خود تعالی والله از نیت خوب به خود تعالی نعمت جامع مخلص نعمت جامع چی خود تعالی هر چیزی که بود نیت عمل کابود شو او عبادت بود چی قالك شلون وقت الدرس قلنا طلبة خود قلت وقت إنشن قالك نشن هرك شو ترخى كي راه بلكي بخو بريك بابشي قا قرآن بفينا نجي نبن في الدنيا قالك شلون تشون إيكت نفيجت كت يتسكرات ده شلون دف قلت بالا خوش مفاكن فعلا داس نفيجت كم أبا أخير نفيجة صح حملات تايلك دان دبالك مش في الدنيا بالا خوش مفاكن بنات عبادتي ده ثابت الوان بيجتنا كم ده باب خود سجرا ده أو ديابي كم ترقينا قلت بكرة بالا خوش مفاكن أزي وردي خويه ششت خينم قرآن اوان بر سكرات رابان برمرنه رابان سياربون شول كربا شول نحر هرب شل ساعة شول كروجي بس وقت تو شول سبحان الله الحمد لله الله أكبر والدنجو همي بلغت عبادات أو شول توت كعبادات أزمانة بعبادتي خرطش نقول شول كي خلاص هون شول كرجي بس عبادات جد كر أزمانة وان دائما ذكر خدا تعالى تربو جارك بجدن من محمد بن نظر حزين قالك عجز بهم قلت خيرة شلت هاتي دي بالا خوش مفكة شبكة بسر من دابوري ومن بالشبه نبيجت قنا كيرينا وإنا لله وإنا إليه راجعون يعني مرن بوي قالك بصناعة تربو كنا بيجي شبك شوي من جريد بجدن شل ورقة رجيبت نبيسين شل صالة وهر رجيك شل ورقة نبيسين اما كنتو حزر خود وان مرواده كي تروج تشل ورقه بنفسي خلال تشل صاله دو نواستي تنبي خير بعد بنا قبل كان لا وان خوش يوان دنيا ده عبادته ابن جوزي بيجدن از شندك مروا عجز بم او قالك سردان ده زيده كان هارو فيري وصاحب سردان وتشنجي بس غيبات او صحبات آب شباد نداری مست غیبت آویگر شبکه چند دفعه ما غیبت آویگر رجادی چند مالادی ما هرم خوش کو برات یکن دوره کدو زبرین و بحثه کدو اوی چت کر وقت میوانای بویتات ابن جوزی میوانای بویتات یعنی اما وقت خود بورا تراست یا کی منو تدرین شاخاره و علی بلا کرم که صحبت فلان و بیوان و دب صحبت کی غیبت و هکین نه او وقت جيك بلاش ندبر قلمت خطينان سركتوان تيشت كرن وقتها وشيرتشن او هر وقتي بودا خطه بنبسد سركي قلمت خرتينان سركتوان تيشت كرن ورقه خطينان مقاصد برين وشتي دفتر لت كرن دفتر خو ترتيب كرن مكتب اخو مكتب اخو شو خد كده قلم خطراش تو برا يلقالوش تاخذ نامل دفع سعاده وقت خو بلاش हमारे पूरे खताब छात नवस्त چند وقتی که تیم چاره که قیلان شیء غصة تكر رب شباب نبم من حق رب العالمين برزك مش عبادات نكر هيك بروجي بن من رعيته خو برزك افش عبادي برزه بتنو دي تشد يلي خوش كبرات عزيز افمرو و ابا چندكش بانا ما قلتم هزارات خصابن ابا بس بحث السلف الصالح جاتو تشد بيجي بو اصحابيات تشد بيجي بو تابعيات تشد بيجي بو شدت هندك فيري بيجنا به هندك مروف ونو کس نشد ورد نه او مروف حاضرن و همي گاوایت هين و شدتن يد به قابل سر في الدنيا الجلن و تدجين و شدتن في باجره و هنده باجره دجي هبن و شد بجوانا كيمتر نبن پاکستان نزدیک 14 میلیون حافظ قرآن اتدال قرآنش برکری هزارا کس بگه حافظ قرآن و دقیقه کشی از مانه اینا راست ذکر خود تعالی هزارات کس چونه سجنه بسره وی دینی وی تن عذابدان و قطان و کشتن تنازلش وی دینی نکریه همری منوتا یتشتنو وقتن معاش کو هذا دیگه خوش کورات عزیز بدین دماغی کشی يا ربي تبخاطر عزت و جلالت خود يا ربي تبخاطر مزناه يا خوكي
اف وقت مای روزه که آن ساله که آن حیفه که هم درستایی بشین اف دنیا تبکین اوان انیت و حضرت خالص سر خوبینی ندر تو به جامعه مالت خول برمشرین که اف روزه مایت مای نویجت مب جماعت